O te fia e whaawhelua i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tai au, ma lo le soifua manui alo mai au tala lau Radio Samoa. Whaau popo si ko la tia leo ina le ofisa ma le au whai ngā luenga le matanga luenga mō tangata Pasifika. Tala mai lea le minister o matanga luenga ia Barbara Edmonds, ma ua whai ai le mai au lu whale wha asolitu la fono. E ali ito alua le ofisa I Wellington nei le vaiaso tālu ai. O ila ua nei na o atu matu I fesili le au whai ngā luenga I tupe wha alu le matanga luenga. Po o tupe nei wato e upu I ai le matanga luenga mō tangata Pasifika I le wha mau tupe a tangata tatongi la fonga lea fo ina manino mai lava I so enga na whaia. E le o whai ngō I le au whai ngā luenga le mea tupu I le vai aso tālu ai e tūsama reporti, ma o lea ua wha maonia mai ai le minister ua wha au popo ai ma leo leonga. Tele swinga ua whai mai le leiba e nā te whaia I wha atawa ingo vape products pe a toe tū mai. O lea e fitu afe se lau tolu se fulu fale o loa. O loo whaatawina vape products I le taimi nei to tonu o le atunu. Peitai, o leo le a whaiti I le na o le ono se lau fale o loa, ma o le a mo o mia fo I le laisene e mawhai ai o na whaatawina o loa nei. E le ngata I leo le a si le se fulu lima afe tā la le whaasalanga tupe, mo pisinisi o loo whaatawina vape si tupulanga e lalo le se fulu valu tausanga. O se tala fia I le Vape Free Kits New Zealand, lea whaato atu I nātu le mālola lato petition I le vaiaso watea. E whaatalo sanga ina I le mālo e whaia se swinga vave, o na wate lea a whianga o whanau I le vape. E mai le au whai pisinisi, e le o fia I le neitala, o na ua whai mai o le alea iaini ngā luenga le whaitau wafe, ma ngā waile tele o pisinisi. I le fesilingi ai o le minister o le soifua maloloina, Dr. Aisha Verrill, pe o ona sila fiaina e toa fia tangata o le alea iaini ngā luenga mai le swinga wa fuafua. Tali le minister, o le toa tele o fale o loele whaapea na o vape products o whaatau wai. O ni fuafuanga whaata atitia e fua uma, I le whaai unga o le palota tele ia o ke topa. O pisa o ai whainga whaapolo kiki I le whainga e tatau o na whai ai telefoni whiawea I a whanau a onga I taimi o a onga. O le wa amata mea lea o ngā mawalunga I Taranaki, I suinga le lei. O le kolisi mawalunga wai Tara o lea ua whaia whaapitoa ato e te wai telefoni, mō le aso atoa. To a mawhaiona to e tatala ma au mai I whafo I le tu ua o a onga. Mai le pule a onga o se whainga ua o I ai, o na o le whaalave lave o telefoni I taimi o vasenga. Ma atalu mai o na whaia lea suinga, ua vaaia le toa tele o whanau o mawhaiona to e fo I e taa alo whaatasi I taimi o malo o longa, ma tala noa whaafesa ngai, nai lo le puno no I telefoni. Tusa ma le whase lau whanau a onga le kolisi, ma e tusa ma le se fulu tasi afe tā la lea e whaalu I nai e lea onga I le tausanga, e whaatawai ato na ie pipi I le sila, e whaapitoa lava fo I le ki e matala ai. O se tupe alu au ngā e tusa ma saunoanga le pule a onga, ma o ai fo I whanau e solia, ua iai lava fo I whaasalanga ato ai ma le longo ino mātua. O loo whaatupula ia le whai numero sui o kengi e leo I whale pui e whaasalai, ai no fo sala I le whale. Mai le national o se papolenga tele lea I le saunga le mu o tangata lau tele. Talo mai le luafes fulu ma le fitu wa whaamawina le si itia I le 5% o tangata ieiso o tanga makengi. E whaasala I le whale, ma I totonu lava I o le tausanga wha le tupe, luafe lua nga I le luafe lua tolu. E ono se lau lua se fulu ma le tolu I lato e whaasala I le whale. Mai le matanga luenga o whale pui o se whainga I le ngata o loo whaasala I le whale ai e toe fuata I nai. Ma o loo mata I tuina fo I totono le luas fulwhai tū la. Fitu aso le vaiaso, ma o le wha o popo o tangata na yeso li tū la fono ai e yaiso o tanga makengi o loo feso o tai ma le onos fulutasi pasene. Wa wha o popo aiso I o kengi I totono o New Zealand talu mai le luafe se fulu fitu. A o popole ai le national, ua whai mai ai e ai le swinga o loo wa ai ai e ala I le tatau o na tau wha atasi atuai maso o tanga I kengi. I taimi e lawa I unga o wha masinonga, ma ua tatau foi, o na wha atapu la alisa o lo tonga o loo tu inatu I wha masino, la tau te whai ai wha ai unga o mata upu wha penei. Ai le finau mai le leiba, e fōlinga mai o le a wha alea o ngā ina I le national whainga wha avai na sawai. Matala wha ai u, wa sa ilia nei le Auckland Transport sa isi kamupani wa e wha awawina whai ngā malanga le fullers, lea ua whai mai o le a le toi o iai mai le aso mua o ke topa. O wa awhewa ai le samianga I atu I Bayswater ma Birkenhead, lea ua whai mai le fullers, o le a le toi iai ni malanga wa a e o iai ona o le uti o le au whai ngā luenga. Wa sau I le taimi o lo tau sa ilia I fo I le Auckland Transport sa isi,
E nā te whaongaina wa a fau o le pūlenga alu i le tise, le olo o whau i le taimi nei. Tausanga fau le olo o wha moe moe a mata wha ta ita i eiva alu i le tise le Auckland Transport, ai ele i whaonga e ba sese i le lua whelua lima. A o whai ei lasa ili ilinga le Auckland Transport mai se tasi o council ai au kilani o ia fo i o le wha atonu o komiti fe malanga inga John Watson, wo o i le taimi wa tatau ai o na au mai se isi pūlenga fau. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.